niho babiri ariko reka tugende tunaja ku rukino mumwe mu nkino uvuga ngo zidasanzwe za kuba zinabera bashaka kuri stade Intwari tunahera kuri no rukino gikorera hagati y'ekipe yitwa Interstar na Flambeau du Centre urukino za kuba ruba hariya kuri stade Intwari aho bakintu uvuga ngo batandukanye za kuba hari ariko aba Cedric Amisi yamaze kugaruka nagi n'ubwo icucu Burundi rero bamaze kuba bavuga ko urukino rugikuba ruraba urukino bavuga ati abakinyi bo cyangwa abantu bo mu stade novuga ngo hano urukino ruvuga ruza kuba ruba hariya kuri ku munsi w'Imana Bwana Robert na Houston n'urukino za kuba rudasanzwe novuga ngo ku munsi novuga ngo w'Imana hagati y'ekipe yitwa Interstar n'ino ekipe yitwa Flambeau du Centre gisa 9 n'urukino twage kutugaruka ko nashaka mu bigano byacu berutse ariko kandi twabonye ko ekipe yitwa Interstar ivuga ngo turifuza gutsinda ekipe ya Flambeau du Centre mu kundi ruhande ekipe ya Flambeau du Centre ivuga ngo natwe niko kaje gushobora kuba turako tutsinda ekipe yitwa Interstar dukiye kuri stade Intwari kuko wanashaka na Flambeau du Centre yamaze kuba inakinira n'inkino zitaziki kuri stade Intwari ekipe rero ya Interstar yavuga ko yiteguye cyane gutsinda n'urukino mu kandi kundi ruhande ekipe yande ya Flambeau du Centre yaba yuno mumereza byo kwizina rya Sayo Paris navuga ati tuzagwa gutsinda runo rukino gogo ko twarugarutse ko turavuga ibitandukanye tuze kuba tubitega kwiki dutumirira abakunzi ba football mu rusange tuza kwatura kuri stade Intwari hariya ku munsi w'Imana kuza tubane kuri stade Intwari ko zari match ikomeye cyane geguza umugwi wa Stars Interstars ina equipe ya Flambeau du Centre bimvikana ko no mumenyereza mwitani ni Sao Paris kuva muri equipe ya Vitalo Football Club cyangwa muri equipe ya Vision cyane muri equipe ya Top Junior ija muri equipe bimvikana Flambeau du Centre kongira ko mumenyereza Xavier Bahati mu bamenyereza bace muri equipe ya ba Fighters ya Aigle Noir nubu ngo ni match igiye kuba ifite insiguro zidasanzwe nyuma yo kuzana mukinyi bita Cedric Amisi Jaba muri equipe ya Interstar abazinkino zika kuri zibi adatakaza banganje na equipe ya Ngozi TV 2-2 ku stade Intwari baza gutsinda equipe bamuru ku stade 2-2 afite muri bitsindo 2 witwa Cedric Amisi kubona ko no mukinyi dasanzwe muri equipe ya Interstar je kuba yongereza ingufu kwa basore nk'abapere nando giye batandukanye bakimona ko bakiri bato muri equipe ya Stars Flambeau du Centre ni club bona ko inyuma y'isoka ry'abakinyi batandukanye nka Likao Kitoko Pizarro muri equipe ya Rayon Sport mu gihugu cy'u Rwanda gusoka ry'umusore bita Monsi Ndugo muri equipe ya Singida Black Stars isoka ry'umukinyi bita Edison Munaba najyo ni nabakinyi bagira kuri batubona ko bagiye kubagana urugero igino equipe ya Flambeau du Centre mu gusatira ko ni equipe yari maze inkino ziga kuri zibiri itsinda igitsindo kimwe kubusa nayo kuri Flambeau y'umukinyi bita Beni irakoze bikagaragara ko equipe ya Flambeau du Centre mu gusatira agabana urugero tuvuga ngo mbego no mugwi mu byukuri birase ko bigenda gute kandundura muri weekend equipe iri muri kuse gikombe cy'umwaka muri Primus League na equipe ya Fighters ititakaza urukino imbere ya equipe ya Vitalo Football Club igitsinde kimwe kubusa bahita bavuga ati mbega equipe ya Flambeau du Centre nayo mu byukuri ku gikombe iyo biri seri cyangwa biri yoba ikiri favori cyane ngo ati uno munsi reza ko ari ndako kubisubira ko ari match ikomeye iza kuba idesida mbega mu byukuri Flambeau du Centre iri serious ku gikombe cyangwa mu byukuri yamaze kubirekura kuko iyo kana equipe bigaragara ko nayo iri kiri kamata kugira ngo irabe kuzoja muri zone rouge ko nayo iraha inyuma ntiga hagufi ni equipe bigaragara ko nayo ni 13 nayo ikosa yo kwisanga mu migwi yo kwisanga habi gose ije gukorokana ngo atire kuri Interstar ni match ubona ko bayiteguye en conséquence kongira ko na equipe ya Flambeau du Centre ni equipe itegura urukino en conséquence ibiri nubwo ati biza kuba ari ibintu biza komeza urukino hagati no migugira kuri 2 kratse n'abanyereza 2 bamenyere ku butaka bw'u Burundi muri Primus League bazo ko bakora ibidasanzwe barashaka mu buryo bugaragara usibye ko Bigiye Bahati n'atakino kidasanzwe arakora muri football ariko nga mu Burundi muri Primus League ko n'umugabo yarazungutse mu makipe atandukanye bakomeye ubona ko afite n'inyubako nziza no muri equipe ya Interstar bara ko yagerageje ko amata equipe nubwo ibihe atari byiza ariko banazimwe mu bakinyi ubona ko afite experience ashaka gufasha abandi bakiri bato kuza kuba bamwigira ko byinshi kandi ubona ko karafashe no mugwi kuza kuba wogira mantati dasanzwe ko match zibiri ane kuri atandatu kandi twara neza ubona ko equipe ya Flambeau du Centre match zibiri nabo bafite 3 kuri atandatu regiye mu nari match bigaragara ko izo ngo nuko ati ibiharo bidasanzwe ko byeneza kuri babiri uzo mwiza gusumba uyundi azashobora kuza gukora cyo kwita match iri exceptionnel akaza gutsinda uyundi ni mu rukino rwa kuba ruba rero novuga ngo kuri stade novuga ngo Intwari ku munsi novuga ngo w'Imana hagati equipe yitwa Interstar no equipe yitwa novuga ngo Flambeau du Centre aho nashaka nkuko mwabari kuvyumva ibitandukanye
ariko ruza kuba ruba kuri stade Intwari bavuga bati mbega witwa Sao Paris canke none uvuga ngo asangwe amenyereza ino kipe ya Interstar navuga ko kuno munsi teza kuba ari abantu koko ishobora kuba witwa Vivier Bahati ko ashobora kuba ironka intsinzi kugira ngo ikipe itwa Interstar cyo kuva muri kino kibanza isangwe irimo iduge uko n'ikibanza uvuga ngo batasangwe banabereye reka tutumirire rero abakunzi ruvuga ngo ba Akejo Media n'abakunzi ruvuga ba Akejo Sport basangwe mu gisagara ca Bujumbura yaba abari hafi y'abari kure tuze ko tunahura kuvuga ngo kuri stade Intwari twirabera urukino rwa rudasanzwe